Wati lagi. Wati di. Ini kau nak roket roket slab tu, roket lagi di sini ada. Tar mana? I want to see this to be demolished. This stop. I want. Polis kali sini. Polis kali sini. Asik. Di prasa kami Amchai rogo henke manyani manmani Samung phano 2 number Samung Khly jago. Tamoni hinke kaisa ni kaisa pocket supungmani bagai. Aboni bagai no di prasa Amchai henke Khly Samung no phano wai rewai ma Khly hero. Tini 2 July talni Srangsal eba Wednesday Karbook ni Simbua area no berai naikha. Disini borong gunang Dolly Reang logiwo Karbook RG blog ni video Subrojit Pal tei engineer no khoboi social worker Chakra Hamsing Reang tei Noni Reang abohai Khly no South Actually bisini Tirtharam kami tei West Karbook bisini Purboham kami akunui kami ni bisingo juda Samung Khly jaga tongma Rokno Khlyna bagai berai naikha Karbook RG blog ni video no tei borong gunang Dolly Reang akunui kami wo kebangma kami bisingni himtai lama snam jaga tongmani simi romoi rengnok thangtai lama tei juda kecam Khlyjak kecajak Khly jaga tongma Rokno dati no Khly jaga nei saka baithago borong gunang Dolly Reang bini koptino srai khnai naidi tamo saka Bishiburum no cibri mataini hamari bai kaham kerengki tidul jagai tongma bagai tini kharchi eba cibri mataini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao te shui jao TTAADC hapangni bakhaktui jot to khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te khakaham ya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung naikha Bukan MK sini Simbua para klien ni. Sini Simbua para bawa bukti di sini kamu. Pochin Karbook, South Karbook di sini antara klien Purboham para boro lama hamya, ini lama hamya umur jagawa. Sini public rau sorkani respons na siapa mani. Jadi daily life bro, thang pema panda bro ni khud ka paisa bai, brick bro paya leke ha. Apa jagawa sini respected Karbook ni video, sini Subrojit babu tunggu. Bungsu bini along with engineers. Stop so pailaya tini tung visit kaya prime around 3 kilometers tu ile tung sini hiya kaya boga sa hiya leha airport ojang south sorry thang malama aru prime 2 kilometer tu tung hiya je jagawo brick krika public ni post no naye video at the alias Samung ini sih kaya pandawo tung nai leha tini video so apa kaya tini aro trek has kuk mamu kamu Tirtharam SB school apa nai leha public bekau saleha SMC committee ni chairman bungko paya अब फाइनो जे स्कूल नि नांगमो के हेडमास्टर नि प्रनि ग्रीवेंस बो चुंखना हा स्कूल नि ग्रीवेंस बो चुंखना हा जे दिरको बो सब्राव लामा करि मानि बेनि खेतो साकादे हिमा तमोको on the spot no both the land owners prokono jaga re माने बुइलाये तिनि बिरुसा बुं कमिटमेन्ट रिहा at the earliest abo jaga ब्राव जे Samung takne नांगमो जे ब्रिक सोलिं खेना मादे बॉक्स कालबा खेना मादे ब्राव Samung एक्शन लानाय आबो खेनाय लेहा आबो बनो ट्रेक आबो student of himo je tui ba ya mathango dirko boso sotur boso thaya ne tui ba so mathamo blong mahimo ar karo mi de elai da mesi elai mesi je boite mo pondro boso de kahio pondro tui baro boso kakhna abo elai mesi install kemo ang simi nu moya dini khub officer tongo je dino install mo apun dia abo function ongya we have to use ke ya dini abo jaga ho tongnai leha ke aini torop theke water resource department of City Suinai, sini video satu bung Suinai, body keno boy Simbua constituency DC as well as sini South Karbook di Simbua Purboham para je elakawo government scheme implement ongwo, arpo aro jagawo functionary ongya public benefit maya ongmo roko tu visit ya, ke tini successful visit ongha, sini video satu tu te ada sini technical person sini engineer ko kaham response ya public po satisfaction maya yang asakyo, kami tini visit bosok no panyai
I am requesting video sub to take up the issue at the earliest Yes, for the ma'am, it will good be taken up. cause of the public. Thank you very much. Hambai.